gahunda za Kidasamura nongeye kubasuhuza mbabwira ngo mugire umunsi mwiza. Reka twigarukire mu gihugu cy'u Rwanda aho esasi yatumbagiye bikagaragara yuko ndetse amatike cyangwa ibiciro by'ingendo bigiye kwiyongera nko kuva mu Gasarenda ugana i Cyangugu bigiye kuba ibihumbi 5 mu gihe byari 3500 kuva i Kigali ujya Nyamagabe yari amafaranga atari hasi y'ibihumbi 4 akaba yiyongereye kagera ku bihumbi 6. Ariko leta y'u Rwanda yavugishije amajasi arayabwira ngo muretse kongera ibiciro by'ingendo kubera yuko esase mu minsi mikenya iraza kongera isubire ku giciro gisanzwe. Abashoferi bakora ingendo mu mujyi wa Kigali barimo bitotomba bavuga ngo ubwo ibiciro bya esase byiyongereye baraja kuyoboka imodoka z'imiriro. Mbega muri make na bake abantu bagamije kongera esase baragira ngo izi modoka z'umuriro zibone agaciro abantu benshi baziyoboke. Nkuko bivurwa nabwo kubona umuriro ko biba ari ibibazo ari ukujya gucaginga imodoka ikirirwa yikuzura ndetse umuriro ukaza gushiramo hakiri kare. Amakebs ndetse agiye atandukanye nko kuva i Kabuga ugera Kimironko na amafaranga 500 mu gihe mbere yari amafaranga 270. Ariko leta y'u Rwanda hari akandi kantu yashyizeho ko kuri Tap and Go aho ugeze ugahagarara ndetse utaragera muri gare ugakozaho ikarita yawe bakakugarurira. Rero ibiciro bimaze gutumbagira nibwo leta y'u Rwanda yahise yiga ako gatekerezo. Nk'umuntu ugiye kugarukira hafi agomba gukoza ikarita bakamugarurira bakamwishyuza ayatewe n'urugendo yagenze uko rungana. Hano mu gihugu cy'u Rwanda murabizi yuko ikintu cyose duharanira inyungu kandi tugaharanira agaciro. Umuturage wo mu murenge wa Tare akagari ka Nyamagabe umudugudu wa Matyazo yagerageje kuvuga yuko ibiciro bya esase uko bikomeje kuzamuka aribwo nabwo bazajya bongera amafaranga ku bagenzi batwara, kandi koko birumvikana nayo yo waranguye uhenzwe ucuruza uhenzwe. Nk'uko leta y'u Rwanda yavuze ngo babe baretse kongera ibiciro ngo hari icyo bagiye kubikoraho. Yenda murabizi yuko leta ifite ibigega bya esase bigiye bitandukanye ahantu henshi cyane. Buriya leta y'u Rwanda igiye gufata esase ibiyibaha baye bayikoresha mu gihe ibiciro bitaragabanuka, ariko irabijeje 100% yuko ibiciro bigiye kugabanuka. Yari incamake y'amakuru ngiye kogeza amakuru. Nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanze ku izina rya Kidasamura Movie. Mukurikirane gahunda za Kidasamura. Uno munsi tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 esase yongeye kuzamuka iratumbagira cyane aho esase yongereyeho 150. Iyi esase kuva yakwiyongera amajasi atandukanye yavuze ngo agiye kongera amafaranga ku bantu bakoresha ingendo muri rusange, ndetse abantu mukunda gutega imodoka zijya mu ntara nko kuvuga ngo kuva muri Kigali werekera i Rusizi byari 9,000 ariko hiyongereho 1,500 ubu ni 10,500. Kuva Kigali werekera Karongi byari ibihumbi bigera muri 7 ariko ubu ngubu byabaye 8. Kuva Kigali werekera Nyamagabe byari 5,000 ariko ubu ngubu byabaye 5,500. Kuva Kigali ujya Kabarondo yari amafaranga make atari hejuru ya 3,500 ariko yageze kuri 4. Kuva Kigali ugana ahantu hose hatandukanye ibiciro byiyongereye nubwo bitiyongereye cyane ariko biragaragara yuko byiyongereye kugira ngo nabo babashe kugaruza. Bavuze ngo iyo uranguye uhenzwe nawe ucuruza uhenze ngo nibwo ubasha kugaruza amafaranga yawe watanze. Leta y'u Rwanda yakomeje ibwira abantu bafite amajasi babe baretse kongera ibiciro kubera yuko bagiye kubahereza esase bafite. Murabizi ko leta y'u Rwanda ibifite ibigega bya esase ndetse byinshi, urabizi ko ntago bo bajya babura esase. Esase yo yatumbagiye bo baba bayifite kandi bayitangira ku giciro cyiza. Nk'uko abaturage bakomeje bitotomba bavuga ngo ese tuzataha dute nimba no kubona 5,000 byadutahishaga noneho ibiciro bikaba byiyongereye, urumva tuzataha dute? Icyo ni ikibazo gihangayikishije abantu muri rusange, ndetse birakiyoka yuko aba bantu bongereye esase baragira ngo imodoka z'umuriro zibashe kugira agaciro.
murabizi ko amakabiyesi atandukanye ahangaha yanditseho basi ndetse ari gukorera mu nkengero za Kigali kandi ni iz'umuriro. Nivuga inkengero za Kigali wumve nka hehe, wumve nka Rwamagana Kigali, Kayonza Kigali, Nyabisindu Kigali, Ruyenzi Kigali, Kimironko Kigali, hose ni mu mujyi wa Kigali. Kumve ko no mu nkengero z'umujyi wa Kigali izi KBS ziri kuhakora kandi izi KBS ni iz'umuriro. Bivurwe yuko rero abantu bazamuye igiciro cya esase bashaka ko izi modoka z'amashanyarazi z'imiriro zajya ku isoko nazo zikagurwa, aho ibi bintu bitari byiza cyane kuriza esase batateguje. Bamwe na bamwe bafite amamoto anywa esase bagerageje kuvuga ngo nimba umugenzi wavaga hano agera Kimironko, ndavuga nka 15 yishyuraga 1000, ubwo agiye kujya yishyura 500 nta miyaga. Abantu bafite moto z'imiriro zo bumvise ahubwo aribo bagiye gukora, mu gihe muri batiri bakuramo 5,000 bayiguze 7,000. Abantu bafite moto z'umuriro nibo barimo barabyinira ku rukomo bavuga ngo ahubwo ibiciro nibishaka bikomeze byiyongere, kandi bazi ko ibiciro bikomeza kwiyongera ku isoko nabo umuriro uraza kwiyongera amafaranga. Ni ukuvuga ngo bibyina mbere y'umuziki, kubera yuko nubyina mbere y'umuziki birakureba. Uno munsi nibo nawe ejo ni wowe. Ibi rero nibiba byiriwe mu mujyi wa Kigali, leta y'u Rwanda iba yatangaje kugira ngo mubimenyere ku gihe, kugira ngo hatagira kimwe na kimwe kibatungura. Nanjye nk'itangazamakuru rya Kidasamura Movie naryo rikabagezaho ibiganiro n'ibyegeranyo bitandukanye kugira ngo mujye mumenya aho ibiciro bigeze, aho isi igeze, ibyiriwe mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura Movie nicyo abereyeho. Umuntu ugize ikibazo kwa hano makuru watwandikira kuri ya nimero dusanzwe tubaha. Ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri ya nimero. Nyabuneka iriya nimero ntago ihamagarwa, ahubwo uyandikira kuri WhatsApp tukagusubiza. Hari akazi kabararikiye, hari akazi kabakeneye dushaka kubagezaho mwino minsi. Hari kampani tugiye gukorana nayo itanga akazi, ntago turagirana amasezerano, ariko tumara kugirana amasezerano nzatangira mbahereze akazi bantu b'abashomeri. So mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, ibaha amafaranga, ndetse Imana ibarinde mwe tuba twabanye mwa bino biganiro bitandukanye. So ibiganiro nakagaruka, dufite mugenzi wacu uri mu Buhinde ugiye kutugezaho amakuru yo mu Buhinde. Ugiye kuhakora ibyegeranyo byo mu Buhinde, aho indege yaraye ikoze impanuka hariya muri Hollywood. So mukomeze mukurikirane gahunda. Iki kiganiro naho mujye mukirebe, mugiye kumuhamagara amereze amakuru ubundi namwe